अहानबदा मरुओइबा पाव एयर इंडिया की प्लेन काइखिबगी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थोरकले प्लेन की इंजिन अनिमक थाव थिंजिलंबा थेंगनख्रे जुलाई 19 फाउबगी मनुंगदा मणिपुर की अनौब लेंगाक सेंबा याबगी थाजबा यामना नकना लेरे मिंग मानबा मियोय अमा फादुना पुख्रबा मतुंग फु चैरगा मिसक ओनरमली हाइदुना थादोरकबाबु मैरा पाइबिसिंगना यामना कन यानिंगदबा फोंदोखरे मैतै सलाई थियाम मिसिका मरी लेना पुलिसना फागतकिबा मियोय मरी सुख्रे इम्फाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 19 की मनुंगदा 13 लोइसिलकले चाही असिगी ऑगस्ट प्रोजेक्ट 13 अमसु लोइसिनबा पांदम थमली हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकले एयर इंडिया की प्लेन काइखिबगी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थोरकले प्लेन की इंजिन अनिमक थाव थिंजिलंबा थेंगनख्रे हौखिबा जून 19 अहमदाबाद तगी लंदन तमना पाइबा एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर अमा काइखिबगी मतंगदा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थोरकरे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ना थादोरकिबा रिपोर्ट अमा की मतुंग इना मियोय चनी निफुनिथोय तोंगबा प्लेन अदु पाइखटख्रबा मतुंग सेकेंड खरगी मनुंगदा इंजिन अनिमक थाव थिंजिलंबा थेंगनरे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग तारबा मतुंगदा रिपोर्ट अदुना हाई पायलट अमना अतोपा पायलट अमदा थाव थिंजिनब्रा हाइना हंगबा वहंगदा अतोपा पायलट अदुना थाव थिंजिनखिबा लेते हाइना पाखुम पिरखि हाइरे प्लेन काइबगी थौदोक अदुगा मरी लेनना सीसीटीवी फुटेज येंगलगा कुपना थिजिनबदा प्लेन अदुदा उचे कुंबना थिंजिनखिबगी खुदम अमता फंगदे अदुम ओइनमक प्लेन अदु एयरपोर्ट लांथोक्ट्रिंगैदगी हौना वांगना पाइखटपा ngमदबगी मवंग अमा मयेक सिंगना सीसीटीवी फुटेज ता उबा फंखे ब्लैक बॉक्स हाइना सुखंगनबा एनहांस एयरपोर्ट फ्लाइट रिकॉर्डर EAFR के रिकॉर्ड येंगबदा इंजिन अनिमक रन पोजिशन दा लेरमखे अदुबु थाव फंगदबना मरम ओइरगा इंजिन अनिमक मथौ निंगथिना तौबा ngमलमदे इंजिन अमा निंगथिना मथौ तौबा होरकपगी खुदम थेंगनखिबा तारबसु अतोपा इंजिन अदुमदी मथौ तौबा ngमखिबगी खुदम थेंगनखिदे एयर इंडिया की फ्लाइट अदु पाइखटख्रबा मतुंग सेकेंड 19 लेरगा एयरपोर्ट मनाक नकना लेबा बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल दा तासेंदुना एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट मतुंग इना हौजिकमकी ओइनदी एयर इंडिया की प्लेन अदुदा कनागुंबा मांगजौनना अमांगा ताथोकलंबगी खुदम अमता फंगबा ngamdre थाव थादोक सजिन तौरिबा फ्यूल कंट्रोल स्विच सिंगी मतंगदा फेडरल एविएशन अथॉरिटी ना कुमजाल इसिंग 2019 दा एडवाइजरी अमा थोक्तुना कांगलोन ngakna चना हंदुना लाखे फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने लौखलकपा थौरांगी सरुक अम ओइना प्लेन की थाव थादोक थाजिन तौरिबा फ्यूल कंट्रोल स्विच मथंता लॉक तौबा याहंदनबा थौरांग अमसु लौखटखे हंदकता थोकिबा लाइबक थिबा थौदोक अदुगी मतंगदा एयर इंडिया की माइकैदिगी इन्वेस्टिगेशन चथबा लेट्रे अदुम ओइनमक ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्ड मतुंग इना प्लेन अदु पुंगदा किलोमीटर 240 की चांगदा यांगना पाइखटख्रगा मिकुप खरगी मतुंगदा पुंगदा किलोमीटर 439 यांगना पाइखि हाइबा खंगले नुमित अदुदा वेदर की फिबम थोइदोकना खुदोंग थिनिंगाई ओइदे अकन मनुंगसित सिलखिबसु लेते अदुम ओइनमक प्लेन अदुना पाइखटख्रबा मतुंग सेकेंड खरा लेरगा इंजिन अनिमक्ता थाव फंगदबगी खुदोंग चादबा मायोकनखे हिरम असिगी मतंगदा सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडूना हाई एयर इंडिया की प्लेन काइखिबगी मतंगदा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थादोरकलिबा सिदा मीडिया अमदि लेबाक मियामना वखलना सागलगा पाउ फोंबिगनु हाइखे जुलाई 19 फाउबगी मनुंगदा मणिपुर की अनौब लेंगाक सेंबा याबगी थाजबा यामना नकना लेरे अनौब लेंगाक की चीफ मिनिस्टर वासक लौबदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यावरबा याना लेरे जुलाई 19 हौगदौरिबा पार्लियामेंट मिफम असिगा मांगओइनना लाकलिबा जुलाई 19 फाउबगी मनुंगदा अनौब लेंगाक सेंबा याबगी थाजबा यामना नकना लेरे अनौब लेंगाक असिगी वासक लौबदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यावरबा याबगी थाजबा यामना नकना लेरे पाउचे असना फंगबा पाउगी मतुंग इनदी नहान मखै अनौब लेंगाक अमा सेमनबा होनबदा बीजेपी की एमएलए सिंगी मरक्ता अमत्ता ओइना पुनसिनबा ngamdana तोखाई तोखाइना लेनरंबा अदु हौजिकते अमत्ता ओइना पुनसिनबगी फिबमदा लेरे नहान मखै पुनसिनबा यादना लेरंबा बीजेपी की एमएलए कया हंदक इकोई कुइदना दिल्ली दा पुन्ना उन्नदुना मिफम पांगथोक्तुना अमत्ता ओइना पुनसिनबा हाइना लेपनखि हाइरे पावसना हाई ओइरकलिबा अफबा खोंथांग असिगी पाव दिल्ली की बीजेपी की लुचिंगबसिंग अमदी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दसु मयेक सेंगना तमदुना खंगहनबदगी अनौब लेंगाक अमा सेमनबगी फिरेब असि लौरखिबनी हाइरे अनौब लेंगाक असि सेमबा मतमदा कनाना चीफ मिनिस्टर ओइगेदौरिबनो हाइबसि ख्वाइदगी लुबा अमा ओइना लेरंबने हौजिक फाउबगी ओइनासु चीफ मिनिस्टर ओइनबा एमएलए अनि चोंगथोक्तुना ले मियोय अनि असि स्पीकर टीएस सत्यव्रत अमदी हैरोक एसी की बीजेपी की एमएलए डॉक्टर टीएस राधेश्यामनी हाइनसु ngangnare मखोय अनि असिगी मरक्ता स्पीकर टीएस सत्यव्रतबु बीजेपी की सेंटर की लुचिंगबसिंगना खरा हेना लुमना लौबगी फिबमदा लेय हाइनसु पावसना हाइरे पावसना हाइ हौजिक स्पीकर सत्यव्रत गुवाहाटी दा करिगुंबा थबक अमगिदमक लेरे चेरक्सिदा अनौब लेंगाक अमा सेमनबगी थाजबा यामना नकना लेरकपा असिगा मरी लेनना स्पीकर टीएस सत्यव्रत जुलाई 19 दा गुवाहाटी की दमक इम्फाल थादोकनबसु सेम साखरे हाइबा तारी अनौब लेंगाक अमा सेमबा असिदा
Union Home Minister Amit Sahasu Manipurda laktuna suksoi soiduna saruk yaragani haibigi thazaba leire hainasu pauchi asina Delhi-dagi fangba source amana haire. Pau asina hai Anouba leingak ama Parliament mifamang oinana semna buhonarakliba asigi maram oigani haina thajanaribadi karigumba Parliament mamangda BJP gi Anouba leingak ama semhodaba tarabadi makhatana Manipurda PR leithakiduna BJP asi Manipurda pura hogatpa ngamdana leikragani maduna Manipurda BJP maru mara taduna BJP na leingak paiduna makhatana lehonabagidamak Parliament mamangda Anouba leingak asi semnabagidamak center gi luchingbasingna paikhalakpani BJP gi Anouba leingak asi leiba tarabadi makhatana Manipurda BJP gi masamaring sandoktuna matam kuina Manipurda BJP gi leingak sasan tungkoina leinabagidamak thorang asi paikhalakpo oigani hainasu thajanari. Mingmanaba miyoi ama phaduna pukraba matung fu cheiraga misak onaramli haiduna thadorakpabu marapaibisingne yamna kana yaningdaba phongdorakre. Imphal West ki mayang Imphal Police Station ki manung chanba chabung company makha lekaiда leiba khun ngakpa yaubani haiba miyoi ama Kakching Police Commando gi kangbuna phaba lakpa matamda lekai aduda leiba khun ngakpani haiba miyoi aduga mingmanaba miyoi ama Commando kangbu aduna phaduna pukhraga fu cheibagi thabak chatharaba matungda misak onaramli haina thadorakiba thawong adubu maikai adumni marapaibisingna akanma maongda yaningdaba phongdorakli. Pawasna hai ngarang nungthil pung 2:30 rom taba matamda Kakching Police Commando gi kangbu amana chabung company makha lekaida lakpaga loinana lekai aduda leiba Laurembam Rajkumar atopa ming abu apokpa Laurembam Inau Tombibu Commando gi kangbu aduna maram amata taktana phaduna pukhibani haire. Laurembam Rajkumar asi auto thoduna imung manung puduna leiba miyoini haire. Thaudok asiki matangda KUCMA mayang Imphal gi makhada leiba club amadi apunba maira paibisingi mihutsing yauna ngarang numidang pangthokiba pangmisinga unaba amada mayang Imphal chabung company maira apunbagi president Thodam Bilasini na phongdokhibada Laurembam Rajkumar Elias Abungbu Kakching District Police Personnel Kharana pharaga pukraba matungda tamthina fubiraga thadorakpa haibasi mama oibisingna tasingna nungaitaba phawi. Laurembam Rajkumar ga maming manaba mayang Imphal chabung company dagi khun ngakpa yawba miyoi amasu lei Police personnel sing aduna mingmanai hayuna phaduna pukhraga tamthina furaga misak onaramle mingmanabadagi farubani soikhre lankhre haibagi thawong asi mayang Imphal da leiriba mama oibi kayana yaningde asigumba thawong asi matungda amuk hana tawbiganu hauzik commando na faruba miyoi adugi masada akiba amadi pakhatpana maram oiraga wakhal leitadana leiri haikhe. Imphal Smart City Project 13 gi manungda 13 loisilakle chahi asigi Augusta Project 3 amasu loisnaba pandam thamli haina official singna phongdorakli. National Urban Development Initiative Englishingani 13 ta famkiba first track round da Smart City Mission ama oina Imphal bu khangatkibaga loinana Ministry na project asigi tamak senthang oina lupa crore 950 kaithaduna semgatpa hokhiba Imphal Smart City asigi project 13 gi manungda 13 loisilakle. Taret amana chahi asigi August thada loisnaba pandam thamli haina Imphal Smart City Limited ki CEO TH Hari Kumar Singh hana phongdorakle. Mahakna makha taraduna hai Imphal Smart City Project asigi maru oiba pandamdi Imphal gi akoibada urban infrastructure matik chana thamduna itihas ka mari leinaba structure sing amadi mafam sing praja miyamna pamba maongda semgat sagatuna ningthina ngak senduna thambani haikhe. Hauzik Imphal Smart City Project ki manung chana loisilaba project singi manungda Kanglan Nongpok Torban gi turel mapalomda nauna semgatuna khongna chatnaba amadi cycle thofam semba green spaces Kanglagi Nongpok thangbada saba Nongpok thong amadi open area gym ni. Project sing asi itihas ka sagonana leiriba Kanglagi structure sing lauduna historical design oina saduna thambani. Maitei Salai Thia misiga mari lenana police na fagat kiba miyoi mari sukre. Tha asigi taruki nungthilda thanga kendrigi manung chanba thanga khunjem lekaida leisabi amana pakhang ama thangna thinbagi thodokta leikhidraba palace compound dagi Maitei Salai Thiam Elias Leo gi misi aduga mari lenana lekhidraba Maitei Salai Thiam Elias Leo ga punna lakmina khibani haiba mamana bani haiba nupa amaga nupi amaga su police na fakhre haire. Pawasina hai misi aduga mari lenana Kaibul Police Station na lokhatkiba case ka mari lenana ngarang miyoi ani adu fagatkhibani. Faraba miyoi sing adudi Laistram Taibangan bi chahi 13 apokpa leikhidraba amuchau leifamna nagamapal kangjabi machin amadi Yumlembam Kelvin chahi 16 Imphal gi Palace compound dagini. Makhoi ani ngarang si Jem Bisnupur gi court puthoklaba matung tha asigi 13 fawba police custody da remand tawkhre hairi. Ningsingba yabadi misi aduka mari lenana police na main accused oiriba Kwagaithal Konjeng lekai dagi Loitongbam Pinky chahi 10 apokpa leikhidraba Nilamani amadi mahaka loina bani haiba hiang thang makha lekai dagi Laisangthem Lanchenba chahi 10 apokpa leikhidraba Loken police custody da thamkhibaga loinana wahang pahong chathari hairi.
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫